محلي ماشي سبسكرايب على صوره مره الله فرحه انت مرت لبعض بيتك ساعه لهن oo dad jooga Zikriya ku noolaana insha Allah Zikriya lagu daysado waxa waaye waa social waa happy waa enjoy Zikriya waxa la dhahaa magaciisa enjoy waa Zikriya enjoy muhiim waa laakiin ma xirxirno shuuci ma ahan dadka saan dhahayo iska dhaafan أجنبي معه أجنبي واقبحي وعندها سومالي أداتين إسبورت إهل إسبورت أداتين زكريا بيج كيس هلوك لك عيو كان وطن كمال ومصعده إسبورت الصومالي وقت والبينه هرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So Zakaria channel, welcome to Zakaria channel. There we have an independence friendly game between TikTokers or social media guys, the legends of Somali Infante. This game was very interesting. So me, I'm on my way now from my house. Now I'm on my way to Stadium Mogadishu for the game Infante. So now I'm in Bondere, going to Stadium Infante. So Hadda Suko Sinai Wajogo. We are in the Sinai market now. We just passed there. Now I'm just on my way straight to the stadium now. This is the road leading to the stadium. I was enjoying with the Bajaj driver. He's asking me whether, say now I understand Somali very well. I was telling him I'm still learning tactic. So it's good to always like interact with people when you are wherever you are. It gives you a lot of recognition. So also you learn something about their culture as well. And I'm in the stadium now. So the guy, because of he already know me to be a footballer in Somalia, so he's always watching our games. So he was happy. He took me inside the stadium when he was supposed to leave me outside Infante. So now we are inside the dressing room preparing for our game. So it was just an amazing thing. You see, I meet my guys. Almost all of them know me, Infante, but we've not met one-on-one. The Gisi and Shafino, the legends of the game Infante, they are prepared now. We are inside the game. We are finished. Then I was interacting with my guys Infante. So have fun with our interaction. Subscribe, like, share, and we grow together Infante. YouTube ما اسمه تيك توك أصحاب تذكريو حالنا هاي يوتيوب كان وشدية هاي لاعب قروان يعني كان لاعب قروان أنا سودوي إن شاء الله تيم لا تيجي تيم زكريا هاي محادي أبو زكريا أصحاب تيم حالنا هاي أصحاب أصحابك معنا أنا ليجند كشمال ناشونال فان ليجند جبرا لكن فيش لبعت السدح هذا يوتيوب مياه يوتيوب كهذا كان خميس لا من تقول هذا صاحب يو يعني هذا في شيء أصحاب we are celebrating 20th Independence Day of this week is the Independence Day of Somalia. Very happy to be rich. So I hope you get a lot of like subscribe. أصحابك محادي أشمالك كمان أصحابك كلها بيجك يا زكريا وعن لا يكسر دوات بيجك وحول بو بيجك وباية هنا وعافية أيوة ما صدق
سكرية بيت كيسا كسر مقارنة يوتيوب كيسا قال شرفي كرام الله هاي كقوانين هاف سوماليس هاف سوماليس هاف كانست هاف سومالي أرسو محل إذا ماشي بيجي سبسكرايب على صور له مرة الله صور فرح هذا يتابع مرة الله هذا بيت كيسا كسر بيت كيسا Manta ane yo the money man dagra wen egan wa hadda wala jo mfante the mountain hadda ano so the winner the legend of legends a big tagra wen for nadiga hega yo Somali national mfante marwal ba ane garab aswa taga mfante ay hadda ano so the winner mahadi ku sheega sabta ما شاء الله وحلي أصحابته كنالك كوعرين زكريا وانين لجنة وانين سبورتيه وانين قبيل سبورت وانين بشاش وانين كنا كرو ماشي لجيو هدين لجيو ميل عن كده لهن أو ضد جو زكريا وكنا لنا إن شاء الله زكريا على الوقت يصدق عوايه وسوشيال وهابي وانجوي زكريا وعلى ما يسا انجوي وزكريا انجوي مهم ولكن محرحرنو شوعي معها dadka saan dhahayo ay iska dhaafan zikriya amal enjoy oo la cadeen maalin walba happy laakiin dad saan dhahayo saas ma fiicno zikriya lagu daysado daysho mudanyay channelka inuu waxaan leeyahay hore u soco ilaa ya hala taageero leega la siiyo sheerka la siiyo dibac waaye hala taageero asxaabta Soomaaliya idinka ninka garab qaban kartiin ninka waa nin sport asxaabta garab siiyaan waxaan leeyahay kanaalka zikriya soo dhawow وهذا the legend of legends the money man money is the power money is power money is the power ay maalimu the legend ay soo dhawow ku dhawahay page zikriya hadda idinkaga sheekeeyo nin sportiga jecel waaye waxa waa saacadan ka bilaa horta Soomaali dhalada waa ninka ajnabi ma aha ajnabi waa ka baxay waxaan dhahaa Soomaaliya hadda tihiin sport hadda tihiin Zikriya page-kiisa ha loo kala kiciyo ninkan wadanka meel uma socdo sportiga Soomaaliya waqti walba inuu horumariyo u taagan yahay jiil yar jir hadartan oo raba inuu soo saaro hala la socdo wixii balooni jecelaw Zikriya ku daysada Zikriya waxa leenahay Guuleyso